इमागी मेरागी मिहुत कांगबु अमगा ngasi Manipur State Assembly gi Speaker ga unaduna Manipur gi apunbagi saktam thugainaba honariba Kuki MLA taragi mathakta action loukhatnaba Manipur Assembly gi Privilege and Ethics Committee gi bifam pangthoknaba numit 8 ni gi matam tharamle ngasi ayuk thangmai banda leiba Manipur State Legislative Assembly gi Speaker TH Saityabrata Singh office ta imagi mairagi mihut ahumga unaduna lamdam asida thokliba irang asigi matang amadi Manipur gi apunbagi saktam thugaina ba honabada saruk yariba Kuki MLA taragi mathakta kari karamba action loukhatkadake haibagi matangda wari sanaruraba matung imagi mairagi convener TI Sujata na hai ngasi Manipur Assembly gi Speaker Thokjom Saityabrata Singh amadi imagi mairagi mihut singa unaduna lamdam asigi oiriba phibam amadi Manipur thugaina ba Bada Saruk Yariba Kuki MLA Singhe Mathakta action loukhatnaba wafum kaya thamke masigi damak Manipur Assembly gi Privilege and Ethics Committee ge mifam lakliba numit 8 ni gi manungda pangthoknaba taksinkhre amade speaker gi maikaidagi su mifam masi pangthoklagani haibagi thajaba pirakhi hairaduna mamangda famkiba Privilege and Ethics Committee ge mifam su member suna lakhidabana warep lauba ngamkhidabane maramasina committee sigi chairman amadi member singsu soidana saruk yabiu haina appeal torokle तबु हजिकी अखोइगी मकोक लीडर से असी मसुंग तक न थुपियो हाइबा तुम मैंने रिक्वेस्ट तौर है ऑनरेबल सीएम से मरमदी माना सुंखे असेंबली से फम तार लीडर ऑफ द हाउस ओइबनिना कनो से फम तारगदी माइगी सु कैबिनेट डिसीजन अमा लोबो म दरकार ओइबनिना को अदुदुगी माना माना थमे अरु म याना फजना हारे ए दो कोइना सु फजना हारे ओरगसु रांगी लैमोइगी मतांग कौरिबा पोतो अदु सो कोइ थममी अदुले कइगुंबा मी ओइना सिरम तारगदी मदु यामना कनो ओइदबा पोनी अदुना सारगिदी याचिना हजिकी मैं चाहिए पोस्ट सागी यामना रेस्पॉन्सिबिलिटी नी ऑनरेबल सीएम की सरकार ले जरगसु असेंबली की राइट याम लेदना को सिदा पास तौगिबा पोट खुदी मसे सेंटर ने हेता नेगेट को बिया बनते रिजेक्ट और बिया बनते अदुना मसी की हम थमदांगी उसी की मैं बुत के हागनी मसी रन तो बता का ओय हाबो मतो कोइना थमजरने मतो हम लोय तो जरगे हारे एथि कमिटी सिमा मा तो मतो फमानी वेनसडे बाबू